mambo matatu ambayo shetani anadanganya watu. Haleluya. Sikiliza habari kutoka Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, jinsi ambavyo nyoka alimdanganya mwanamke kwa habari ya ule mti. Katika mambo matatu, jambo la kwanza, mti ule unafaa kwa chakula. Jambo la pili, wapendeza kwa macho. Jambo la tatu, ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitwaa matunda yake yakala. Tuwe makini, shetani anatuwinda. Tuwe makini katika safari. Tuwe makini, shetani anatuwinda. Tuwe makini katika safari, maana vikwazo ni vingi, tena mitego ni mingi. Tunahitaji neema ya Mungu, maana vikwazo ni vingi, mitego ni mingi. Tunahitaji neema ya Mungu wetu. Ibilisi alikuja tena wakati wa Yesu, akamjaribu mara ya kwanza kwenye chakula. Hali anajua Yesu amefunga siku 40, akamwambia geuza mawe yawe mkate. Mara ya pili alimjaribu Yesu kumuonyesha fahari zote, jinsi zinapendeza kwa macho, amsujudie. Jambo la tatu, shetani akamnyanyua juu sana, akimtaka mjaribu Mungu, kujitopa chini. Shetani ana mitego mingi, tena inavutia, kama mwaliko kwenye harusi ili utumbukie. Ukikubali tu, shetani atakupelekesha, mwisho utaanguka, huwezi simama. Uwe macho, uwe macho. Mambo matatu, adui asikumeze. Uwe macho, uwe macho. Mambo matatu haya, adui asikumeze. Shetani anatumia sana haya mambo matatu. Anatumia chakula ili watu tusifunge na kuomba kutafuta uso wa Mungu. Anatumia vitu ambavyo ni vizuri, vinapendezesha kwa macho, ili kutuchelewesha kwenye safari. Na mbaya zaidi, anatumia umaarufu, pesa, afya na vitu mbalimbali, ili ya kwamba tuwe na kiburi cha uzima, tusimtafute Mungu. Kuwa macho.